Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Iyi ni imbonesha kure ije ari imwe rudende kugira ngo ijye bashyikiriza amakuru atosoye. Ndagusavye rero ufyonde sabone kugira ngo dukomeze tubana ngaha aho turabira hamwe ibiri kugenda biba amajambo akomeye yashyikirijwe na son excellence Evariste Ndayishimiye muri paruwasi ya Mayaga mu ntara ya Cankuzo. Ibiro bikaba byatunguye abatari bake ndetse bigaragaza intego ikomeye son excellence Evariste Ndayishimiye afitiye abarundi mu birebana n'iterambere ry'abanyagihugu ndetse n'ibijyanye n'imyemerere. Turababwira kandi ibijyanye place à des nations, turebe ibijyanye n'ibiri kugenda biba, turebe kandi imigambi ikomeye Evariste Ndayishimiye agaragaza ko agomba kuba yakora birabana n'ibiri kugenda biba bijyanye n'ibiterambere ry'u Burundi ndetse n'ibindi bibazo bikomeye. Turaza kandi kurebera hamwe n'ibindi bitandukanye bizatangajwe mu birebana na l'amour et l'unité comme œuvre de création. Tureberera ibijyanye n'ibyo Ndayishimiye yashikirije abari kuri paruwasi, turebe kandi n'ibindi biriko birateganywa kugenda bikorwa mu rwego rwa rechangeement par la force de la évangile. Turebe n'ibindi biriko biragenda bigaragara ko bigiye kugenda bibangusa. Rero bane natwe kandi kuri dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha zibanda cyane ku mutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dutangure inkuru yacu mu buryo bwiramvuye. Ku munsi wa Mungu ku igenekerezo rya 9 Munyonyo 2025 kuri paruwasi ya Muyaga mu ntara ya Cankuzo yahabaye icumbi ry'ukwemera icyizere n'urukundo rw'Imana ku isaha ya 2 za mu gitondo. Isengesho rya mbere ryatanguye mu buryo bwuje ituze, abemera bari bateraniye mu rusengero rukuru rwa paruwasi. Mu gihe ubuyobozi bw'iyo paruwasi ariwe Abe Aloisi Chambara yari amaze gusoma no gusobanura ibisomwa by'ijambo ry'Imana ryo ko uwo munsi byibanda ku guhindurwa n'ubutumwa bwiza, yagaragaje ko Uburundi buri mu nzira y'impinduka nziza, aho yagize ati iyo igihugu kiyobowe n'umutima wubaha Imana amahoro arakomera n'ukuri kuratsinda. Niyo mpamvu dushima Imana yaduhaye ubuyobozi buharanira ukuri n'ubutungane. Amaze kuvuga ayo magambo yagaragaje ko ishimwe ryimbitse kuri son excellence Evariste Ndayishimiye, perezida wa Repubulika y'u Burundi uzwi cyane ku izina ry'icyubahiro nka General Neva, kubera uburyo yahuje politiki y'igihugu ndetse n'indangagaciro z'ukwemera. Bikaba rero bijyanye n'ibyatangajwe na Abe Chambara mu butumwa bwe yasoreje ku mvugo y'ijambo ry'Ifaransa donner la place à Dieu dans une nation, guha Imana umwanya mu gihugu. Asobanura ko ariyo politiki ishingiye ku kwiyegurira Imana yagaragaje impinduka zifatika. Mu bisobanuro bye bikaba rero bigaragaza ko guha Imana umwanya mu gihugu ni ukuyemera nk'umuyobozi mukuru w'imico w'ukuri n'amahoro, ni ukwemera abaturage nukwereka abaturage ko ubutwari butabaye ubwawe ahubwo ari ubwa bose mu rukundo n'ubwitonzi. Biro bikaba yarabitangarije ni ukuvuga ko politike nshya y'u Burundi ishingiye ku ijambo ry'Imana, aho ubuyobozi bw'igihugu burangwa n'ubuntu mu kwiyubaka bijyanye n'urukundo rw'igihugu. Nyuma y'isengesho rya mbere, Perezida Evariste Ndayishimiye wari uruherekejwe na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze, yagaragaje muri uru rugo rw'Imana mu bwitonzi n'ubuhanga ko Bakirisitu bamwakiranye ibyishimo ndetse n'urukundo, ndetse n'abaraho bose bagaragarije ishimwe ku buryo perezida wabo yifatanyije nabo muri aya masengesho. Amaze kuvuga ubutumwa bwe bwo kubaramutsa no kubashimira, yavuze amagambo akomeye kandi meza agira ati
Uburundi bwacu bukwiye kubakwa ku rukundo, ku bumwe no ku mbaraga z'Imana. Iyo dukunda twubaka, iyo twatunze ubu bumwe turabusinda. Iyo dukurikiza ijambo ry'Imana igihugu cyacu kirakomera. Yaboneyeho gusobanura ko ibikorwa byose bya leta bigomba kuba byubakiye ku mugambi w'Imana, aho politike iba inzira yo gushyiraho mu bikorwa ibyo Imana ishaka mu gihugu. Perezida yagaragaje ko ubumwe n'urukundo ari byo byubatse igihugu cy'u Burundi kuva cyabona ubwigenge, ariko ko hari igihe byagiye bihungabanywa n'amarangamutima ya politike atagira Imana. Yagize ati ntidushobora kugira amahoro atarimo nayo twaba dufite ingabo nyinshi. Amahoro ni impano iva ku Mana kandi ikaba umusaruro w'ubumwe. Aya magambo rero yatumye abakristo benshi basuka amarira y'ibyishimo, kuko yasubije icyizere cy'uko politike y'igihugu cyabishingiye gusa ku ngufu, idashingiye ku ngufu za gisirikare, ahubwo ishingiye ku ngufu zo kwemera n'ubutabera. Abe Kambara yasobanuye ko ubutumwa bwa bwiza ari imbaraga ihindura umunyabyaha akaba intungane, ihindura umuyobozi w'umurazi akaba umugaragu w'abantu, kandi igahindura igihugu gifite amateka y'amakimbirane kikaba igihugu cy'amahoro. Yagize ati iyo umukristo uyu mukuru w'igihugu yemera ko Imana ariyo nkuru y'igihugu, ibyo yikorera byose biba bifite ishingiro. Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko iyo filozofiya y'impinduka ibonera mu butumwa bwiza ariyo shingiro ya politike ye yo gukunda igihugu ndetse no gukunda Imana. Mu nyigisho ye Abe Kambara yakoresheje ijambo ridasanzwe mu ndimi zombi, foi politique, bisobanura kwemera politike. Yavuze ko Burundi bufite amahirwe yo kugira umuyobozi uhuza ukuri kwa politike n'ukuri kw'Imana. Yagize ati politike n'uburyo bwo kuyobora abantu, ariko kuyobora abantu bitagira Imana ni nko kuyobora abagenzi batabona. Iyo politike ifite umuco w'ukwemera iba ifite icyizere. Mu bisobanuro nk'uko rero bigaragara, iyi mvugo irerekana politike y'u Burundi ko ifite ishusho y'iyobokamana, aho ibikorwa bya leta bihurirana n'indangagaciro za gikirisitu, amahoro, ubudahemuka n'urukundo. Mu butumwa bwe Perezida Ndayishimiye yagarutse ku kibazo cy'ubwigenge, avuga ko ubwigenge bwa nyabwo butagarukira ku gutwara igihugu, ahubwo bugera ku kubohoka mu mitima. Iyo umuntu abohotse mu mutima, igihugu kirabohoka. Iyo dufungura imitima yacu tukakira ukuri n'urukundo, igihugu cyacu kirahinduka. Yongereho ko iyo miyoborere ishingiye ku rukundo ishyirwa mu bikorwa, ibibazo bya ruswa, urwango n'ivangura nabyo bigahinduka amateka. Muyaga ni paruwasi rero ifite amateka akomeye mu mateka y'ukwemera mu Burundi. Ni hamwe rero mu hantu hatangiriye ibikorwa bya mbere by'ubwiru n'ivugabutumwa ku Barundi n'Abanyarwanda mu myaka y'1930. Kubera iyo mpamvu kuba perezida yahisemo kuhagaragara kuri uyu munsi byafashwe nk'igikorwa cyo kugarura ubusabane hagati y'Imana n'igihugu. Umwe mu bakristo bo muri aka gace yagize ati umukuru w'igihugu kuba yaturanye natwe iki gitambo cya misa n'ishimwe rikomeye, biratwereka ko twese turi abana b'Imana kandi ko igihugu cyacu cyubakiye ku rukundo. Abasengera aho ngaho bari bemeje ko Perezida Ndayishimiye ari umwe mu bayobozi bake muri Afurika bahuza politike n'iyobokamana. Mu mvugo za politike y'ubu ibyitwa governance morale bisobanura ko umuyobozi ubushingiye ku myitwarire n'indangagaciro. Yagize ati abayobozi tugomba kumenya ko turi abagaragu b'Imana, si abategetsi. Ubuyobozi ni ubutumwa, si ubutegetsi. Aya magambo yemejwe n'abanyamadini batandukanye bari bahari, bavuga ko ari urufunguzo rw'impinduka y'ukuri mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko rero bigaragara mu gusoza, Perezida Ndayishimiye yasangiye n'abakristo bari bitabiriye misa ya kabiri, aho yifatanyije nabo mu ndirimbo n'isengesho ryisozwa. Mu ijambo rye yavuze ati ntimukabaye abayoborwa n'ubwoba, ahubwo mube abayoborwa n'urukundo. Imana iri mu gihugu cyacu, kandi aho Imana iri umwijima ntutsinda. Abari aho bose bamusubije mu majwi bagira bati amahoro y'Imana abe muri wowe nyakubahwa
perezida wacu. Akaba rero ari ibijyanye n'ibiri kugenda biba kuva imuyaga. Umunsi w'Imana wabaye umunsi w'impinduka y'ukuri, wabaye ishusho y'igihugu cyubakiye ku Mana, gifite ubuyobozi buharanira ubutabera bumwe. Ubutumwa bwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye bwongeye kwibutsa igihugu ko kidashobora kubaho mu mahoro kitabubakiye ku rukundo rw'Imana, kandi ko politike y'ukuri ari ihindura imitima mbere yo guhindura amategeko. Iyi muyaga ni urugero rwiza rw'uko politike n'imiyoborere bishobora gutanga icyizere cy'ubumwe n'urukundo n'amahoro. Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko umuyobozi ushaka gukiza igihugu cye bitangirira mu mutima w'abantu, aho Imana iba iri mu mutwe w'ukuri, ndetse bikaba ari ibintu bijyanye n'ibyo Evariste Ndayishimiye yifurije abanyagihugu, agaragaza kandi avuga ko Imana ariyo muvyeyi, Imana ariyo muyobozi mukuru. Reka dusoreze ngaha tubashyikiriza rero amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri wowe dukurikiye bwa mbere fyonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.